karbi Anglong Tv9 news kena ara do ana phasame kardom pipa 0.1 iklong kardom pini prime jama berta thantang nilimen mirdam thangchupi tangte berta thepi berta anton pen arju pansene inut ke duk hectic coursing lek thepen hemso nang pivek thapusi man ke do education em richard tok biaphan kachuning report ma jokamoni sitami ki duk ke rea bon sitami ing angalong ki do ko pai pensi do rap nang kok titi la son sila khan kora trok duar bagri mac constituency ka parlo da thora ps along amat sarsing terang arong amekar edona hem ki duk hectic do kiduk dat abang phuamen laki coursing lek thei lapen apiso lapen asomaratum kiduk ke thak adim kavidet penajo thedunga kisung chitong nang kok pusi phrangke thengno lam thei nang pachini do lasi kiduk dat hem tu natum lapen apuriar tumpen non kidopam bjp sarkar atuma phan pmayj hemso kiduk dat atuma phan kiron pondu arjulong si alang litum pen karbiang long ke ac kachari pon man kidu cm dr tuliram rong hang lapen dak duar bakri education em richard tokpi atuma phan prapjin pen nili phanta kanghon kangjin so pen hemso bang nangkim pivek thapusi kiduk det ahem tun coursing lek the tum pen chuning report lapen kiduk det coursing lek the tu pinang so sitami kiram tang non kido bom bjp sarkar phansi vot bidun bom lapen ladak duar bakri education em richard tokpi phansi tami hong nia phong an sitami chirap chito du long lo kita kiduk det hem tu la tum pen lam the chapak lang la sinonili tum hem kawe kiduk pen nang pe chok ivek thap lapen prapjin pen hem so na ki ivek thapusi kiduk det hem atum pen chuning ri padu pon to tangte alang li tum pen ka chuning ria lam thele angton pen arjusna news take report karbi anglong tv9 news Mili itu kan ya ada dokter tu dan orang hang kan dicat tu cuman kerut pila lah jenis pila ni ham duk pila ni BJP si buat tepi siapa makang hon kan yang sudah putih ni lah tu masih jenis pila oh kadang tak tak nali tu lah non kita bom BJP sokar pansi cerap citu dun bom ah oh kalah tentang dah BJP hanin buat job dun bom Kuan nang li charge bi phan phong kuan phong nang pahai dun tang mane ki jok dun phong ni dulu phong ni jok ni tah ni dulu on nang li ben chithani tha ni mana khorting lek the Dhansiri MAC constituency akimi abdc chairperson pen polling center kachhom lidam Bosing ni phai thong ke par ni dardali Haroi sira Toxir Cap polling center kaparlo arong arara phan niso terang pi akimi Dhansiri abdc chairperson chihumri dam Idam tang surini rain kora hini aningkan ke ACM bang kang waya hut Dhansiri aparman song ve pen kar japdun sangpi niso terang pi Suri troksi sose awot chapalong dunno lapen chitia cheklo surini rain kora hini aningkan mamat alang li phan ki kroyarat bang suri troksi sose atu BJP chapa okno non pining surini ran ko rap yanin kan musika cheklo alang li phan Dhansiri hawar kapachilang jipu akemang pen CM Dr. Tuliram Ronghang KAC klema bangpu alang li phan BDC chairperson peklo la so pera jok alang li sitami non malom Dhansiri arlo apuling center team kahomri dam asai tengko la pusona hot pini dardali hawar homri dam si radakar ialong un an kachito dun jia phan dam chak chipitika Laso hot alang likay kita thorop khai party takte pinpen hawar kang thurjia phan akemang alam the phrangkya thengno chapaklang pon Ladak bangke ke damtan ki klema sonse ni lu bangke ladak bangke khai ta chithak na melo la bangke dhormuta dhoromta chithak na melo la bangke ante litum klem na pedam ko ako klem na pet lon de litum party bangke BJP party bang tangke de litum chithak kon bon lon de le mane amuk ke nang ki tum mile non se ke bang mile akimi BJP de le chithak kon lon de litum bangke a party bang dang ni de ko juma on ko la polling number Haroi sira Toxir Cap polling center Maipu sa Rajenti Mong chipahem phua mayalong kachitong dun BDC member Thorsing Hanse Rosan Hanse Bharat Ronghang Molaya Chiktung Lapen Party Klembangpu Niren Mai Bongsa Rita Dulagupu Atum
chitong dunsi halapu pini ka chitong pon kato kabe armu aphai bang khore hini raw hokebrat pho anbak chitong pon si mai ater sim paidopon kidam tanga por hot ka chitong pon a party ka di pulote sarkar pen ki pipon avar sai hai hoita long dun de pu alam the kiklang pon along sitame alang lisang pini so terang pipen ke lapuso na sai pedolong le lapen khai thorom lapen party takle pinsi sai deng pon pen hawar kang thur chialam the tami ningche pon lapen mesen me et pen mai pachun pon tangte non ang ton pen alang lektum kaning che pon alam thele arju pon snap news tech report Karbi Anglong TV9 news BDC chairperson ang pekon nili alang ni Tuliram Hangsar Dr. Tuliram Hangsar CM sar phan suri surya kero pilo ako alang li instruction ang piateng je rong dam bomo lutra ko pipia ki sunge doma ko pipi ke ne doma khobor dam bomo pisi nili alang li instruction na teng basin nili rong dam bomo kasila dak dol li rat ki sung danili non kudet le ka chini kali nili la batai hini ke dam tang ni batahini election tin thurut pentanili akisung la sophang matanili rong puri o la so rong ki puri nili kisung pipi ma towar puno ki jungalang puno aja puno hamoisa dupi kisung la se nili un an ke CM sara ke ram pen nili un an ke nili bori ko lang li pen chingsai pen bori ko pen block pen ko pima ki pi un akera pi un an ta nili hin pen nili bori pen pi kera poni pan bori ko sa un e son an star ake haida CM sar nang body din po la si ning the parlo je alangli ane trito alangli ke solai CM do bom akut do bom sek itu sek nilitum homoy sapen 100% le pupe sita ilitum probab sita do CM sar taning je verdity kai ke ta rong was not built in a day pu la solam ke ho ka se ani sivet ke un e la ke haru ban misuri ta nang la se un an ke ilitum tai ning sipan ding ding pen la pen ilitum dak pen BJP adol BJP party ilitum an pen ke pang tangi phan ilitum bor itun pen alang li phan patu verlon ke ilitum phan ke ro mateng sel tum dala dak dhonsure hawar ta man pu sim lihin pen akhap kedam tang suri ring la so to ar bang ke li PWD tu pen arjulon te li mane details bang chini ko wo phisa la bang ke mane MOS bang ke deng tang do elo nang li tum ta arjulon ko MOS bang ke tok do an la support bang ke ap doli pen dikhu pen MOS to up to mane dhonsuri an la bang ke do elo mane ke cheng ene ke akam cheng et nang ko polo wo phisa ta sabo mane controversy do pai mane to war la alignment ke pon bang se non bang ke alignment bang chi elo bisini choklo soklo ko bang se arjulong la si prabjin pen kamta chengpo bisini hin pen ning khelo la pen ke aptu la dhonsuri tobar la bang ke non kene pen wall bank pen bang aptu kene hempre kalam lon ni dambe la ke hempre lon ta nukin ta ki matiki tulira mohansa ta ilo BJP party ta hempre ke ar ilo la si hempre kai ta hempre ke hang khan hempre ka che song khan ko an ne atangka ke war pen ke ne pen ki padam pen ki bor ilo hempre klon ni si alangli kene litum chief minister Hemonto Biswa Sharma sar ta Dr. Hemonto Biswa Sharma sar ta alangli ta puloje alang ke tu isek hemprek nang palong khan alangli nang bor ipipo si tuliram nong hang sar manda alangli ake chak kilo laso ke chak pen playing po si niliak ning khil hemso pusita me kilong bek nang je tum phan bang ke pipe pu nili tum ke jong dun as a 1900 BDC chair person nang ke chetong long ni tum ke jong dun ke la lo non ili tum dollolia hawar long ke kiduk ke lak atum do bon sita nili jong dam de amen ke bon sita as a party worker kunon bate social worker kunon ka son kilong bek nang je tum phan bang ke pali lisi mane kilong lethot usi kudam nang ko athema ihom long de penta edon be usita ako akaprek anu kaprek amen pen ako lethot titil alang litum silasi kilong be nang ji tumbang kilong lese nilitum soar lo hin pen punang ko nilitum ese BDC chair personal athemu kijong dun bang kelason lo je non alang li non akin bisi ke appoint lang lasi alang li bang ke kan kidam tang an ason ke claim pleaded sikip meji pusini tum hin pensioning di dumba dan te pini aberta ke lang sikan ton pondok domi thermi kardom